ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hadin gajing gajing Shakri bajanai ki pait baha chunga Southwest Khasi Hills District hakalyangan chunga koi kakya anta ki pait baha chunga district kladap de gajing sngosi hadin miklayo ayika khubor bo medical of superintendent chunga civil hospital mau karwan shen un sami no nakani ka jaka ajing sumar u Dr. W Su tengah ubala kre ban mi no menta na mau karwat civil hospital bani join pan kumu join director hapwa DHS Shillong kumbaka sarkar kala ibit ban penkiu kadan no ya u Kipat ba jaga district ladap daga jing sngosi ka bakrau hadi mar snyo sngo ye kani ka khubor namar ka jing treshi tom jong u ban ai ka jing Shakri yo pat ba jaga district lingba kani ka hospital ka bolala brwanra ki doktor ki nurse ban Shakri bha ye ki pat ba Kuman chupin kan ma bu Dr. W Su tengah lawan menshimti ku medical of superintendent Bapura jaga hospital hamau karwan kandang long tang ars nem duna nadu bela pli kani ka civil hospital dede ne jing treshi tom jong Dr. Su tengah ku medical of superintendent kani ka hospital menta kelabiang lut dadong shadong pan ajing sumar ya ki pat ba Nana banong ba jing kli ya kani ka civil hospital Bapura hakata ko kolong tangkum kli kum kata karu ka ba Om simladan moina hakata karu kabani om karu lam moina ti kani sri me kata ya kata karu lam moina kum kata ka jikli haka aku at jong balai simbar amja aku ti ke ba masuk nak ban om pade ba dai tat house nem how banai January after kabangalayo ban sakanish kani dijaka bangan manbu yang ke joining jonga haka akhir jong Januari sinam arhajar arpulai bat hakani kapor kebangawan ru isar adas jongi impak sim lawan ndrei tang kinjat singi ba ngilayo sngo pada yak kubor ba ngilayo ya ita I medical superintendent Bapura jongi iban simti iban kamti ya kani ke civil hospital korat bat ba inlong ru ta u lidar unong penyat ubasisya ubaskem nadu kapasitang bangin rung hakanika civil hospital makurat bat day nadu kata kasni ka jingrung ko jong isar hakani ka bending barangkat lang jong ibaro iwe kibayadan ta hakani ka kam ka ban penya hakani hospital ba sa sisien pat de nadu ban ong ba menta kani hospital kam sim la desu kata ka ru na moina ndrei menta kita ko moina dilatap kurang hakani ke yin jong kani ka building ringkat ke jingdor ringkat kinong pang ringkat ke jingdor ringkat kinong pre ringkat ke jingdor ringkat kita berkuntang ter Apora ngawan ane ngayo I abangayo I takat puno ang pengkelab nga sa kani how do I turn from I into we and that's where I met all of you and we form a team, we form a family, we form a friendship. That is where the success is. As a family, we can really achieve a lot. Watray, nilima ina magin. Hoy sa kanila tong lada, niya tray lang kung iwe. Manong magtray mga marway ngam taray. Ngan lada mundali ka support na pi na baro ngam taray ni Poshwe. Tingnan ay complete terpang dia. Baro isab jo kanila civil hospital. Complete sibon mapila dan mentalang hakanya kejenian ng tizoi. Ay kuplay lang ikitin na po MHIS no bangila pengkelay kung ay insentive kaba nakaray tangan po mo kurwan I habagi one kang ni ay lang iti little gifts kami habagi ship ni dengan ay lang ay kuplay mo yakasyo mo kurwan kaba dan lang ni baro kimetri na penmau hadir masnuan yang ni kita simjang kebening ko ngay makwat sa committee ba kumalaong iba snaitan korban play kami hila iba munda ni tentang kata building tu punya sister NS Jongi na tang kata roh mai lang saya lah join director di langsung join sa team na lapun ka makatukar recruitment no kinikinos lah yang kapitan satu siya na balik kita cara pun dia exam ni bu ikiban nak banget kita ada
dalam kekinyawan kum ini we kamera kinya I lapit bagi nundai bagi tenyan so that the avoid stampede kita so ada perubahan tu. At least these are the first steps that I am doing. So now I will be busy with some medical college. Di agaknya untuk kita mulai manuan kan belum untuk ke inspection ke new di lada ya itu kalau I mean if everything goes as planned, then we kita akan report ke National Medical Commission ke NMC about Delhi to let's say by mulai September dan mulai Oktober kita buat inspections for Delhi di let's say the block the dalam sedang if everything goes as planned the you boleh nanti I juga going in let's say mila beliau kita ke medical college let's say we akan start from next year.